Тугандар, мынау кечеүнкү Баткен окуясынан кийин биздин армияга болгон элдин бир мындай бир нааразычылыгы, ушундай деген бир ар кандай ойлор айтылып атат. Албетте муну моюнга алышыбыз керек. Мынау турмуштун оор залакасы бизге да тийбей койгон жок, жолдоштор. Мисалы үчүн мынау азыр биздин взводдо кызмат кылган Разыков деген баланын атасы өлүп, ушуга телеграмма келип отурат. Мына ушуну угузуу өзү кыйын болуп атат. Атаң өлүп калды деп айтсаң, азыр атынып алышы мүмкүн, жарынып алышы мүмкүн. Ошон үчүн муну мындай бир жумушагыраак кылып угузуш керек болуп атат да. Мягкийрээк кылып мындай жарылып кетпей тургандай. Аны кантип угузуш керек? Ал үчүн ойлонуш керек. Так. Взвод. Равняйсь. Смирно. Камчиев дурак. Смирно. Строим шагом с шагом. Марш. Раз, два, три. Раз. Стой. Стой. Дурак, стой. Что тебе говорят? Равняйсь. Смирно. Кимдин атасы түрүү болсо, кимдин атасы түрүү болсо, шак берет, шаггам. Разыков на месте. Түшүнбөй калдык жейт. Отставить. Кимдин атасы жаңы эле өлгөн болсо, кимдин атасы жаңы эле өлгөн болсо, шак берет, шаггам. Разыков шак берет. О миң менен карайын. Жетпейт буга. Мээс жок. Түшүнбөсөң өлүп кетейин, отставить. Прапорщик мени тааныйт. Мынабы? Мен байкем берде суу иштеп кеткем мурда. Айткан бир прапорщик бар, семиз прапорщик бар деген. Сал алып барып берсең, увольнениега чыгарат деген. Насирдин деп айтып койсоң, таанытасың. Насирдин десем де таанıyım. Насирдин десең таанытасың. Разговора. Разговорчики салаги. Стой нормально. Камчиев жаш балдарды коркутпа. Старшина, давай заканчивай. Пойдем спать, уже поздно. Өзүң деле жакында көпкө чейин уктайсың. Мен ошо наркы четки солдат менен сиздерди тааныштырып кетейин. Службасы бүткөнүнө 10 жыл болду. Бул мурда Афганистанда служба кылган, ошол жакта жүрүп травма жеген. Башына кийин Чернобылга айдаганбыз, шач ошо Чернобылда түштү. Ошентип эки жакка которуштура берип, орто жолдо документи жоголуп кетти. Документ болбогондон кийин мунун каяктан экенин биз билбейбиз. Травма жегенден кийин өзү билбейт, үйүнө кете албай жүрөт. Тааныгандар болсо алып кеткиле. Так, биз азыр силер менен кыргызча команда берүүгө үйрөнөбүз. Түздөнгүлө. Контужин. Каккайгыла. Оттагот. Шалпайгыла. Жок балдар, мындай болбойт экен мындай. Орусча эле өтө берет, жылууча эле жакшы болбой калат экен менен. Равняйсь. Смирно. Уравнение на середину. На середину? Мен? Насирдинов деген менмин. Мен байкем мурда бир жерде служба кылып кеткен. Айткан бир прапорщик бар, салы алып барып берсең, увольнениега чыгарат деген. Мен увольнениега жибериңиз, мен сал алып келип берейин сизге. Чурбан. Атымды да билесизби? Атым Чурбан эмес, Курбан. Тайдырак. Мына көрдүңбү? Тааныды. Тааныды. Чурбан деп эркелетти. Мен үйдө дагы чоң апам эркелеткенде, Курбан да мен ат. Кукуш деп эркелетет. Сен апаң не деп эркелетет?
Arухman. Arухman. Seniki da Çurbanга okşoş eкен, ha? Seni çoңатаң эме лох деп эркелетпейт беле? Лох дейт, кеде рох дейт ушундай. Ошондой да. Окшош экен да, өкө. Балдар, мындай түшүнбөгөн сурооңор болсо сурабайсыңарбы? Биз деле жаңы барганда кыйналганбыз, бирок сураганбыз да. Мына мен азыр силерге бир суроо берейин. Автоматчан кишини эмне дейт? Камчыйт. Автоматчан кишини эмне дейт? Камчыйт. Охотник. Атаң чоксу. Автоматчан кишини эмне дейт? Разыков. Разыков. Солдат. Yok geri temini vurur. Автоматчан кишини эмне дейт? Насырдинов. Часовой. Молодец, Насырдинов. Кичинекей болсо дагы. Молодец, Насырдинов. Каша жесең баладай жейсиң. Кастрюльдү башыңа тыгып алып. Мына мен силерге бир суроо берейин. Эгерде биздин ыйык мекенге куралчан басмачылар кирип келсе, Koy антып айтпаң, кой. Жаман сөз айтпаң, кой. Орозонун убагында антып айтпайт, кой. Кудай де. мисалы деп атам, мисалы. Кой, мисалы да болбойт, кой. Кудай де, түтү де. Бу. Үч жолу түтү де. Бу. Насырдинов. Биз эмнеге коркобуз силердей шумкарларыбыз турганда? Кой, бизге ишенбең, кой. Өзүбүз араң жүрөбүз, кой. Душман эмес, тоокту зорго кармайм, кой. Насырдинов, бергенчи. Sen ne korkuyorsun deyim de? Silerge okşa mına gördün mü bunu? Bizden bir küt durat, karaçı. Koy bir küvay kasın bunu. Mına bunu menen razvedkaga barmayım ben. Nege? Koy bunu akopun içine mıttık çıkarılı at koysa tiyet buğa. Bu ara olmaydı. Bir jerge jatsa da kursağı çıkıp kalat. Mına men kayırga jasınsam ilbo jerge batıp ketem. Jaşılsam görünbey kalam, mına misal. Sinele bunu iki bölüş gerek ha? İki ölsek buna, iki saldat buna. Biri soğuşa öğret, biri jardamga ketet. Anısında bu kaşanı da köpçeyt. Kaşanı köpçeyt, turayta. Kaşanı köpçeyt. Bu kaşanı köpçegenden beri bunu komandir poska da koyup olmuş. Poska koyup olsanız içi orup kalsa bu ketip kalat. Oyga barıp jarım saat tövüp gelgençe ketip kalmay ölmey. Arkını karanız. Al balsada köpçetkan ko deyip. Bundan kutula albay atasız mı? Oğuyla. Bunu tiyaka jiberiyorsunuz maşakitlerge. Boldu. Da? Boldu gelbey kalat. Nege? Kim akçanı köp berse şede kalıyor ya. İşembe. Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Эмесе жаңы жылда баарыңыздарга ак тилек каалап, чүкемдин адамдарга ак тилектен урматтап берели. Adamlar kaygırmada gülgüle, gülgünür sülgüle, yaş
жашоо өмүр бир келет, ай бир кетет, жашоо баркын диңгире. Halağamın din soluğun bolbasa, aldın gelir korbadı. Bildiğin zaman dur zaman, uşul cilgar gül zaman. Din soluğun bolbasa, zamanda yeneceğim. Hiç yolum açılmadı. Cemin yolumu buraya baylatıp koyganbız mı ne öyle? Uşu jerge bayankom bolup saylandım. Ertesi Batken çıktı da. Kayerge varsam problema. Assalamu aleyküm aslanım. Aleyküm aleyküm. Kanday, bala çakacaksın. Ağır kanday, bir de öyle, bir de öldü. Jengem kanday, tinçilevi jakşı. Ne, cengen tanıydın bu. Değil Dimele te değil. Alıstan salam aytıp, tay geceğinin bağrını surap. Anne burada antbeydin. Şu aksakalın o yerde, Yemine, Koyes'le geldi de. gelse barasın Batkenge. Kayaka? Batkenge, kayaka. Batkenge? Az eldin bar kayaka gitmeden. Maga bargan olmayı aksakal. Nege olmaz? Bir yakta iş kalat. Nege olmaz aylanayın, mine sokursun bu. Yok sakal. Çoloksun bu. Yok. Ha belki silişke muzun bolup durma. Yok sakal. Görünüp kalam da korku atasın ko. Yok. Hay sen korkma. Aldı gelsen de seni hiç kim görmez. Görse dağı cölele, ha örttöngen karacığa çeken de koyar. Ne korkuyorsun? Ne lan bu da hey? Bak dur sen barba, men barbayım, dağı buraya barbasın kim barat? Kim aksakal? Yemni aksakal aylan hey, hey. Sen barbay koy, men barbay koyun, anan kim barat? Ben biznesmenim de aksakal, iş kalmadı bir yakta. Kimsin? Biznesmen. Жақсы oldu da. Жаңағы атылып атқан снарядтардың бары жес болады, білесің бе? Ап келіп Қытайға сата береді. Аны менен башкалар да аниме сетет аksakal. Немене қылдайсың? Я, сен барбай қой, мен барбай қой, кім барады? Айт сөйлен Muhtemelen siz de ушунчалык ак көңүлдөй жакшы түшүнүктүү адам деп уктум эле aksakal эми. Öyle. Sen ketip kalsang, men ketip kalsam, bir yakta kim kalır? Oşan aytam da aksakal. Бар, işin kılıver. Vay rahmat aksakal. Mına ki. Oşana tutup koyçu. Em çıkır başta aksakal. Yemi çıkırsam hayırlı getip kaladın da. Çıkırt bayla gelem aksakal. Bozdur. Bıdakşı var. Ha. Şartına karaş gerek bulmadı atlaylanan. Assalamu aleyküm. Gelin. Koy sen üşündün mü ya? Oo 5-6 ay olmadı aksakal. Meske var vaytıp koyumdu. Oldu betme ya. 5-6 ayda bir şey çıktı atam aksakal. Öyle kaldı. Cengen bala çakar. Жақсы Bayağı taykiniz, ciğeriniz vardır. Balkınız ayın. Şükür жақсы. Bu 5-6 günden beri үйгө келбей жумушка өзүң билесиң. Oy hem sizlerin cumuşa sondaydı. Кече келсем эле жеңең ыйлап эле ушинтип эле жанагы Баткенди эле бирдемени айтып, эмне болуп атат Баткенде өзү я? Kim ayttı birden oğlu atat dep? Ой жана жеңең эле ыйлап биздин айчикти Баткенге жөнөтөт имиш, повестка келиптир деп эле. Yok sakal kaysı? Canagı sizdin balanız menin ayçikim değil mi? Yok. Oşonu Batkenge dep mi? Aksakal koyunuz aksakal. Anda jaman söz aksakal. Ayçikti jönötkөндөн көрө men özümjöye ketip kalbayım aksakal. Ой ошону мен да укпаптым. Azmavul jerdeki oturup жазып atkan baldardın işi men бүгүн разбериш. Так өзү негизи эмне болуп турду Баткенде я? Vay eşteke olgan çok sakalı.
Ал Баткенде болуп аткан окуя сиздин семьяңызга эч кандай тийиштиги жок, аксакал. Жок, айтам, бирдеме болсо биринчи мен билишим керек. Ошо да аксакал, бир серьезный бирдеме болсо сиз билесиз да. Анан ошол ишти сиз билбегенде тилпейип туруп алып мен билемби? Аксакал. Ал Баткенде неме? Жана аксакалдар отуруп айтса кеткенби? Бирөө кой сатып, бирөө арзан берип алып, же акчасын бербей койгонбу бирөө? Участка койдун эле иш, аксакал. Атам, мен анан жеңең ыйлап эле неме этет анан? Ал жөн эле аял ушак, аксакал. Барып айтып коеюн, Мен өзүм эле айтып коем жеңемеби? Сиз убарып болуп барбай эле коюңуз жеңеме. Мени аксакал. Меники да аксакал жакшыларыңыз, аксакал жакшы. Аксакал жакшыларыңыз. Ушу бири коркутуп келет, бири башка кылып келет. Assalamu alaikum balam. Салам. Жакшысыңарбы? Жакшы. Мынандай кагаз келип алыптыр мага. Мындай кагаз эмес, муну повестка дейт, аксакал. Мага повестка деле келиш керек эмес эле. Неге? Менин жашым өзү көпкө барып калды. Мен 1919-жылы туулганмын өзү. Анан жанагы паспорт столдогулар жаңы паспорт берип атканда адашып кетип, мас болуп отуруп жазышканбы, тескерисинен жазып коюп 1961 болуп калыптыр. Ошонун бери мага ушундай кагаз келип, мен тынчым алып атам. Ой, аксакал, мен сизди кантип 19-жылкы деп айтам, аксакал. Биз документ боюнча сүйлөшөбүз, аксакал. Ошол паспорт сиздин адам экениңизди да билдеген документ да. Ал документ болбосо сиз адам эмессиз, аксакал. Текшерип көрүшүңөр керек да баары. Эмне кылып текшеришим керек? Жок дегенде мындай чечимдирип текшерсеңер го. Мен чечилбей эле көрүп турам. Документ менен сүйлөшөбүз, аксакал. Ар кимиз эле ушинтип эле мен 99-жылкымын деп келсе деле боло берет да. Тиякта бир сакалчандар келди дейби? Ошо сакалчандарга сакалчандарды жөнөтүп атпайлыбы, аксакал? Жаш балдарды жөнөтүп койсок уят да. Сакалдуу баштары менен алар келип атса, анан тоготпогонсуп сакалы жокторду жиберсек, ошон үчүн сакалдууларды жөнөтүп атабыз. Барып келип атышат бечаралар. Мен эми корккон деле жокмун. Мен согушуп үйрөнүп калгамын. Илгери Халкинголдо согушканмын, кийин финдер менен согуштум, немистерди Берлинге чейин жеткизгенмин. Мен молодец, аксакал, көлүп калган турбайсызбы? Эми башкаларды жиберсең. Эмне башка, аксакал? Сизге окшогон тажрыйбалуулар барбаса анан ким барат, аксакал? Бала чака бардыр, Кудайга шүгүр. Кемпир бардыр, туурабы? Кемпир бар, бирок жарабай калган. Жарабай калган эмнеси? Манча-мунча ишке жарабай калып. Жанагы жогорку кеңеште бир жылы сөз болду эле, 2 аял алса болот деп. Ошол эмне болду? Бүттү акыры. Оюң кара. Аксакал, андай болуш үчүн ден соолук керек. Ден соолук. Алдыңды кетен салдырып турса кантип болот? Ден соолук түздүк эле. Кудайга шүгүр, керек болсо анда неметинде жасайт ажымай. Молодец. Мынакей бар экен го. Баткенге барып келе калыңыз, аман келсеңиз ошол маселеңизди чечип берем. Бияка туруң. Ана, сизден каккай, чалпай. Болду, камчы даяр. Салам алейкум. Алейкум салам. Мына Баткенге деп повестка келиптир. Мына келсе барасың да. Эмне коркутуп келесиң? Жок, байке, бир Кудайды бир карабайсыңар. Не? Ладно, Кудайды карап эле, койт бутту карабайсыңар. Ушу бут менен кантип барам? Буттун эмне кереги бар? Колуң менен атасың эле, бутуң менен атпак белең. Жок, кол менен атам го. Буттун кереги жок аяка. Кереги жок. Самыгылана ден соолук болуш керек. Жок, байке, ден соолук нормально, ушу бут эле да. Бут ден соолукка кирбейт. Жакшы. Ал мүчөгө кирет. Эми, байке, узурук качып калсамчы? Каяка качасың? Аркаңда Баткен, каяка качасың?
O артында баткен да. Çamalatan. Özüm jönünde oyun büyük okşaydı ya. Aldı gevetin menen kayakka kaçat. Ya, hey, bizge oşa yimmine kaçalmaganlar gerek bolmatat. Kaça turganlar o, biz çakırgançılık kaçıp ketip kal, tapmaya atağız. Hem bayke, kızın ekesi bayke. Hem kuğsam dile jetpeyim da. Kuva! Kuvalama özleri geçedi var. Kim koyuyor? Kuva! Kuğayım. Alardı koyun der, sen de zalaka düşüp gel. Seni satıp alar akça yok. Sen hemen senden başkasından almaya atağız. Hem bayke, hem akırı şu açıkan жерге sen barışım gerek mi? O? Hem toğu okan çıkam. İşte kulübet, vertilet bilen tıştap koyuyoruz. Ha, vertilet. Parmalıma atışı veresin. Cadı var. Hiç kandan buttun tiyişe tutmayalım. Ya bayke, kolga düşüp kalsamçı. Ya öyle lan bu da hey. Kolunu düşüp kalsam ne butun götürmek falan. Kolunu götür. O dinteresin hey. Uşuğa çeyini üretişim gerek de kolunu mintip düştüm. Yok, özüm үйрендім болды. Alar östörlü aytat götür kolunu dem. Buttu opsu söz kılmayın. Ya bayke, эми атышканга оружие бербейсиң, оружие. Hey, mına mı arıca? Koysaңчы байке, ушул кантип оружие болсун? Mine arıca emez. Ya öyle lan bu da hey. İlgeri Kırgız kamçı minenle savaşıp gelgen. Hey, temir bolup atmayı öyle lan. Kuday gibi karasanar bunu öyle lan. Buna ondayla turup alıp çavasın mı omuttum. Kaçıp aratta bir yağı yiriken özüme tarttı valla. Çinele jakşı arıca ekene. Ооба, жакшы оружие экен. Мен бул опутtu билдеп турмун. Oşan için bulturku 17 vagonda almaya koygun turmaylı be. Ne? Bu kadar karaçı. Hey, oynalayın yaşlar, yaş ekesin, bunda uyat degen gerek oynalayın. Hey, hey buna ula aksakaldı karaçı baykuş. Reykamın eline getip atık bu baykuş. Saray tur bir yaka. Ha, бияка ол. Kudaydı karaş gerek de. Rövleys. Smirna. Nale hu. Налево! Строим шагом с места шагом. Эй, çal! Marş degende basat! Batkendi gözde şagom! Her! Alбетте, аралаш будулдары Баткенге барган соң, сөз түрдө жеңимкелерине эч кандай шек жок. Сиздердин азыр алдыңыздарга чыга турган айтылуу обончу жана аткаруучу Алтымыш Кадыровдун атасы молодец. Саламатсыздар, туугандар, жаңы жылыңыздар менен куттуктап, Байдулла Сарнобаевдин сөзүнө жазылган бере турчу бир тамчы деген ырымдатка берейин.
Qancha jol aytdim men mына филармонияның артына машина коюп койгула деп. Стоянка эмес деп мына бүт номерлерге чечип алып койдум азыр. Анан ким жаман кайра мен жаман болуп чыгам. Бу же Эй! Ha? Qarab qo'ymaydi bu yerda it turadi, bit turadi deb. Bir beqa. Senin oyun boyunca men bu yerda ne qilib turam? Nari beri ötken maşinalarda qarab tursan gerek da, ha? Mına degen jol, bu yerden it öte, bit öte oşon bardığın qarab turam dedi. Qay ketdin? O bazarga. Minege? Mına uydu nemede var gösterip bereyim endi. Bunun uyu mesele kaz yol go? Şu kaz yol okşoş uyda. Minege görsetip gelesin bazar kılıp. Bu
Баягы чыккан жылы 96-жылы. Uylарды bir uy satып aldım hele. Ana keyin uy yılında daha bir uy satып alsam anası aram ölüp kaldı. Ben buna onu aparıp daha bir götürüp vereyim dep. Gezi okuş gerek, gezi jurnal okuş gerek. Çıçkan жылы dep. Çıçkan жылы bolboyla bizde. Oşo жылы ayaldardın жылы bolgon. Ayaldan da jıl bolobу. Aytam. Oşo 96-жылы шайлоолор эркекче болбоду эле деп. Mine правиланы бұзып жүресің? Қайсы правиланы бұзды? Қандай қайсы правиланы? Мына деген скоростной дорога. Сағатына 80 километрден ақылын жүрсе болбойт. Сен болса уюңокон сенделип 8 километр менен келе жатасың ал. Қайерде жазып тұрады? Тегінде жазып тұр. Көрдің мü? Еме уйдун скоросу үшінші болса эмне кылайын? Скоросун билбейм. Давай тек паспортты бергиле. Uyda da tek pasport bolчу эле кандай кыласың? Ай, коюш, уй паспорт бар, уй паспорт. Bizde pasport yok. Ушундай адамдар бири менен бири түшүнбөй калса, сүйбөй шалбаса уйлар да сүйлөбөй. Деловой уй окшойсуң, а? O şardın çekesinde turabız da. Temiz ekan, ha? Jayloda jang üstünde. Bu kadar kaçkan mı? Uyatım çok kesin. Bular jayloda şu 4 ay, 5 ay jayloda жүрөт ayakta. Bukadan kaçağı kaçmayı özleri bilişet bular. Hey, sen bunu satып atkanda bu kadar kaçkan dep satasın da? Ha, boğaz dep satamdan ne? Koy göreyim dedim bile bunu o деловой uyum hizmet deyip koydum. Kalk davay, штраф төлөгүл анан кетесиңер. Эми азыр пенсиядагы тийбей убагында кыйналып атасыз, мына базарга барып сатып уйду, анан келатканда акчасынан таштап кетейин. Мен сана окшогондорду көп көргөм. Мынаяққа барып, анан кайтып келатканда берип коюмда бардыгы жок болот. Жок, отвечаю. Давай азды берсең бер, бербесең апарып стоянкага коюп коем азыр. Ber. Bari bir koy vermeydi. Ber. Эми түшүнсөң да мени. Азыр эми акча жок эле, түшүнсөң? Алып барып стоянкага коюп коем азыр деп атам. Berçi. Ne ben stoyankada açık olayım. Stoyankada çöp kar jok da, tuurabı? Bolasың mı жок? Oy, berçi. Berçi. Jaman çöptüğün eştik içime kurağın çalsındı. Hemen açmasın beni, jolga birden alıp aldım. Dur bir yakta. Nima, joldaşka iyi. Bu alasa beni seni bilmeydi, tupoy çalı. Yeter sütümü satıp atıp bekitip alganım varmış, alıp oğlum ya. Ay, деловойга уяkesin. Hazır berip koyup, ondan arkaman жазып koyup, ha? Жоқ, men o Kazakistan'dan gelatam, men Özbekistan'a varam. Etim o şahta kalıp, terim Kıtay'a geletет. Korkma alır. Жазбайт, неграмотный. Молодец. Кээ-бир шопурларга караганда жакшы уй экенсиң. Тоскондон кийин сразу бирдемени бергин дагы кеттин ары. Силер адамды, малды баары бир аласыңар да, туурабы? Конечно. Молодец. Бара бергиле, давай. Наркы посттон өткөрүп койбойсуң бу?